ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ kaya catna lagalasu masi karagumna Kristan sani haidana gawra catna nimna kaunade sognade loinana asumai tawna koi masi masi amaga ngangna dawa ama amaga tina dawa si sum laigiba taragadi akoi si kari haitare jamna awa phupu amda laani huji baksu akoi gi situation se jamna phabadi nate karam haina koi si punsan gadage koi maine punmak se koi punna himina gadage haidagi Anganda asimwa museum sinding sanaga akoina cultural program tawna festival tawna toibusida samna hairugadi koi hol kasasida paraglisida taiwa maitei punamak se lakadabni adubu pausin banara sausin ga watanara nata raning dawnara gadi khandre asumahin tawdana sahi gi simba cultural festival se mathang tawdana अखोई से पुनजन बगी पुन मगदगी मी लाकना कोई मसी बाइना पुनि नरगदी कोई से आनंद कनबा मैते जाति बो वैना बरा खंबा न हिंग ngani है से थाजबनी आईदी थदो नोना खंजला सुनते गोसु मापान द कोइना ले कोना आयागी सिम कल्चरगी कनो सिसे अखोई याम वाली अदुबु ओलिबा होजिकी ओयो फिल्म सिददी सिम कल्चरगी फेस्टिवल सिंसे Yang toilet to gomam darasu asigi Baranterapur gi museum complex da pangthi busumna mathang atop khundasu mong jawa mahon jawa leragadi atop organization singna sumaina so pangthok na leragadi akoi singse amuk punsin bagi punna himina bagi akoi da pudong jawa da phangda khanje tamna hairaga Badapur Karimganj district ta ayam mei sing thoina Singli kalsari kerosida koi metegi kerosida film leiti maduna aduga naknaba samna harara pathakandi sunal eba misi himba singmasida himba kalsari program se maina tabata agadi akoi singse naksana na himba jagani he basa egi thajar ai jam samna hayaro ei thoine na khangja sunna sadabnina wai rasit thanjaraga ai saida tesen jare ma bono ko amuk na korne moruina Borak Valley asida chaw khangde pik khangde maitei gi tamak especially maitei gi tamak to ne leiriba institution hale tare shikha academically politically economically environmentally mai pumakta akoi gi maitei gi national amasung international level ne leiriba constitution pura maksina Matam ni betul ni sahi amuka koi punya aga amagi knowledge amadala koi transfer to guna knowledge share to ba phang jabe se masi tamakta Borak Valley gi koi leiba museum si founder ai tare oja rasmani gu aina matam pura makti isori mafamda anna na kuram jaraga mana to ribo organization se umsi dagi hena mathanga amuka yamna phasana mayam ning thungna amasung maning thungna Angkop pibang view hadra isori phagak from jaga aina hanna maya misling singai kanino hadra ojarasmini si ogidi akoi Borak Valley lama ku phangje bse akoi Borak Valley maitei gi tamakti di jamna laiba phaba oina khalli kanedi ma kumba social activities heladana ma sacrifice tawriba mayam se economically socially Bagi kemana sacrifice tauraga maya mewa kalon si amaga share to mero pi bese masi goina matam pura makta koi di kaum jaba mai di thawal ne hai na lugje gani maru na uji ko gi ore ma mete gi bigom masida economically jamne backward or ba amasung kam ane kumam chakut ke ya ha gi maramda aya amba dignitaries mayamna afam matam si kudong sabga loyana Yang phajaba yang ningam adi akoi na pangku ngam gadaba policy mayama mayam pham share to bi hai ba
परफॉर्मेंस मैम से मसी अखोई हमने सिद तारगा सिदगी थोकरगा लम्बी जगह करेम काउथोखरगदी तौबिलिबा शेयर सिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी अमसुं मसीगी मंगान अमसुं मसीगी ममन पीबसे ओइगदबदी मानदी अदुबो माना माना लेरिबा मफमदुदा अखोई नेशनल लेवल लेरिबा इंडिया की मफमद लेरिबा अमसुं इंटरनेशनल बेस लेरिबा विश्व पृथ्वी की अपान अपान राष्ट्र लेरिबा सोशल एक्टिविटीसिंग अमसुं जाना डिग्निटरीसिंगना मसीगी मरमदा खितंग नुंसिबा मियें जेंबिरगा नौना हवलकदरबा जेनेरेशन सिगा प्लान एंड पॉलिसी सिंगसे मफम मतम नायलमतंग तापिरगदी मरि तापिरिबा थोरम थोगाई सिंगसिबु अखोय लौसनना एक्टिविटीज तवंगमद्रगदी एक्टिविटी तवंगमद्रगदी मखोय लौसन याबि कोना काने नियारिति अरो आइना आया मतमदा सभा समिति जावजाबदा आई सोशल एक्टिविटीज होना आया कॉन्स्टिट्यूशन खरगी आइमोदे एडवाइजरी पीबी अदुबु तसेंबदी ngasi bawda meeting amada phamnari bawai bata mayam se kana bauna practically implementation to ai mission udri except hambai da phamma wari sana ba ma tana banaktana adu kala mind na putana si ya bise sahin da mutan phamma ogi de banati hai ba constitution mayam sing si leaders sing se yam na cooperation le bi da karwai प्लानिंग पॉलिसी से अहम कोई चाही की होना था मंगा की होना था तरी की होना था हम की होना अभी करीमो प्लानिंग पॉलिसी लक्ष्य लगा कम कम डिपार्टमेंट ने अभी एडवांटेज होने से आगे से पसी अभी जान खाना नहीं ना बगी मथम ताबरा है ना ऐसे पिक तो बाबा खंडे खंडे अरे वो तो सेम भी खंडे वक्त ना आए अरे अमगा कोऑपरेशन लेने वाली मीटिंग ही पार्टी लोने लोगे अरे वो प्लानिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोग्राम से ngasi wada launu ba se ai mo no ngasi wo kala na hai bi rakte adu nu si wadi kai no ada akoi wada sin na yam bajana mayak chun na hai bi le lausan mada ko na lausan le adu pan thu ku ding amte pan thu ku si ku gi yam na darkar hoy pan thu tragadi lausan li ba ko to ai thamoi ba nung de le ga madu bi kala ba se kai no la to se that is wrong kai im de kala re madu ai thamoi ne phang ne do ai social के लोने ना ai environment तो कुछ को ngam ga di asoi de mi ngangai bersing mamal se no na tra no ngodi akoi mit ta ubo phangri until and unless adugum bok thogok adugum thogai adugum development scheme singdo pango ko ngam ga di akoi kar maina in future develop oi ngam ngoni development oi ba tar ga di activities se ahar hoi na hoi ha na hoi kana bai de kar hoi Constitution में तो लगी बात सीएसयू में हम सिंगसिना मसी के प्लान एंड प्रोग्राम से सपोज मसी अपन बड़ा बेले के म्यूजियम सीधा मिल होनी चलना खंड दरा तवरी को कॉन्फ्रेंस सीधा गाने रिबा सानरी बा एक शेयर तो नहीं बिसिंजा प्लान प्रोग्राम हम से इकोनॉमिकली और तो सोशली इकोनॉमिकली हाई में पूरा मत से कारण मैं जुटी क्रम आना होगा सीधा विषय सपोज इंडस्ट्रियल के खंडे एग्रीकल्चर के खंडे असुम मादी खुलप्त लेबा खोइना पांगथोक ngमदबा थगाइसे करी नो आबिसे खोइ हान यामना खनेसि करेने अखोइ मेतेसे यामना लरथि बाहर तारे अखोइ ग्रास लेवल दि अखोइ मसि सेमगत जगदियाबा अवांग थाक चखरगा कनाना कनागु मन अदि मयोग जादा कना की मतें पिबा ngमदोरिनो अदु ग्रास लेवल दि अखोइ याम फजन मसि ngमना खने नेरगा मसिनि मरमदा याम फजन अखोइ चर्चा तौरगा अखोइ अहान बद करि पाइकत सिगे आइबसे मसि अखोइ अमतंग खने नेरगा मसि प्लान प्रोग्राम से चथरब तौसे अरे अखोइ बड़ा भेली के लेरिबा म्यूजियम से करिबा अखोइ नोटिस की मनंग मीटिंग की मनंग लेमदबो ओरगदि अखोइ ngasi mayam family na tinadana amagi amagi share tonari bisingse masi kelungda oiroi adu masi ni manu oibudi ai ojarasmanina jati awasung संस्कृति की मरमदा समाज की मरमदा जाति की मरमदा मतम अखोइ उनजरगा खनदरगा कमाइन तो अखोइ छोटे बसिबु ताफलन सिगे हेंगलन सिगे अवार्ड बसिबु मेंखत सिगे आइना दोंसा म पिबिसे बसि अखोइ याम लाइब फबने ओजासी
अना खाई थानी मांग खाई अहम स्पेशलिस्ट खर लें स्पेशलिटीज खर लें कहीं मियोबी पुनसीद अर्निंग एंड लर्निंग है साइमल्टेनियसली कईदे ओजारी पुनसीदी अहम एकेडमिकली माना तमगदब थाक से तमुरे मथंग अर्निंग कुमधरे अर्निंग लाप माने सोशली अगर समाज की जाति की माने खनबीरना अगुब इंस्टीट्यूशन हांगा तौर मागे वखल मगन लाइबसे तसेंगदी ईश्वर की मागे दान होब्रा है खल अगुब माय वखल चेलमदब होरगदी अखोन कईदबू तीनदना नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल अखोन उनजब फंगजरीब तीनजब फंगरीब कईदब नते ग्रास लेवल चाखतना ग्रास लेवल की माना वखल तौदना अगुब इंस्टीट्यूशन म्यूजियम लिंगपीरगा तौरीबसे अखोई खाई खर अहेंब खोंथा लंबी है तारे मफम क्या अखोई सुटेबल हो इंडिया स्टेट खर सिने स्टेट अहमगी जामना क्लीन पॉइंट पीक पॉइंट अखोई जियोग्राफिकली डेमोग्राफिकली मिजोराम मणिपुर आसाम एंटी कैन कॉर्नर लम से स्टेट अहम से पीक पॉइंट ने फंगरीब अखोई स्टेट एक्सेप्ट मिजोराम नतबद अयाम त्रिपुरा फंगे मणिपुर की फंगे स्टेट लेवल की नेशनल लेवल की इन एडिशन इंटरनेशनल लेवल फंगीब मैम ओजा राजमणि अगुब इंस्टीट्यूशन मैम कथोपीरबी खुदचाबसे फंब्रा है खल लौजरों लेरे खुदचाब गांगदब ओजासी मैम लौजरों अखोई म्यूजियम की अखोई इकोनॉमिकली सोले सोले तौरीब कहोसे एस्टेब्लिशमेंट हजी की पैसा की नते पैसा यामरबने अखोना मीडिया फंगीब मैम फंगीब कंट्रीब्यूशन चप चाना मपुंग फाना पांथोपंगनी है खी वखल वाना थोड़ी कमाय तौर कुमसी कुमसी होरे अखोई मैम चंगना सोशल एक्टिविटीज अखोई हजी थबक पुबीब नत्रगना रिटायरमेंट लापीब ओजा मैम अखोई म्यूजियम से नुसीबरगा म्यूजियम से थोड़ीब अगुब कल्चरल प्रोग्राम से पांथोबसे अखोई मैम मतंग कम्युनिटी है तराद लाथोब वाई खरदी टेंशनजर खुरुमजरी बोराक म्यूजियम लाइब्रेरी सिलीब बोराक कल्चरल फेस्टिवल हुमनी की नुथिन की अफोंब मिफम की मिफम मपुब मरोक नुसीरब एनजी मधुचंद्र चक्रब दोलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA अथोब मिथुंगलेन लोइना खनब मिथुंगलेन मरोक ब्रजेन ओजेता लेटेंगबीब मरोक आर.के. सनातोंबा बजाइबुंगो कोंचम मोनिंद्र रिटायर्ड प्रोफेसर नांगोम बसंत जिरीदगी लापीब नुसीद्रब इनाव स्टोरी सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी फम पुबीब असेंगना मतमजे थेंगलप मरमना हाइनिंगबदी कोंगाइनी अदुबो हाइबगी खुदोंचाबदुदी लेगिद्रे अदुम ओइनमक खरदी हाइब ताबनी मरमदी हाइनब कौराबनीना हाइब ताबनी हाइनब कौराबनीना हाइब ताबनी अदो हाइदने हेक चखिबा जिसो हेक नुगाइते मरमदी चही 15 मरी ओजा ओइरकबगी सुम
ngang bagi hainabido adum hekta ngangningak pa haib tai ado aina jamna nungairi betedi ngarangi thoki ba thongdok tuna ngasi gi na wari oiriba hengi na uya oi gadoriba adu ba museum ni hai ba museum gi manung leriba posak kudingma nongmadi makhoi da masa maromdom gi oiba wari amamam choi de maki tung ni mirol da libi da gadaba adu gum balli na bagi silang jariba agi na nungshirawa Dr. Arumam Rajmani ai marak marakta phagi tawe haw aten mana tasan pai bai to ado taseng mana haw aten mana tasan ba pai bai basa maitai pawro de am phajara pone asang ma ta dubu aten mi duna sijana ba matik chana hiragadi ma gado mithoi men bai to oi to maro duna Rajmani siju hai ba mithoi men ba amani aina ai lo jara aduna hojik mana tawri bache Rajmani na tawri ba thabak tawram sing ase mase aikoi khuding makki mahut silaga chumna taki borak ki nate Manipur ki nate Bangladesh ki nate Tripura ki nate Manipuri samaj ki Malayam ki laiba Manipuri khuding makki mahut sinduna magna masigi thawrang je paikhat panai na ai khanje maramudra masi aikoi khuding magna magi jaifa mongol niba amasung magi mathau hapa magi maringjen hapa marau sing pi bai basa aikoi mayam na mangonda madu khuding mak mathau na maringjen marau sing pi ga do bodo aikoi gi khutta lei maramudra masi ibam thoi aduga loina na magna masi ta natana jam phajaba magi wakallon maramdi magi museum asigi silli langiba aikoi gi body sina management committee asina yam phaja ba wakallon lokalai maramdi mana numit humni sida mana paikali base saita gi oiba inat ki oiba semitlon gi oiba sana khona ba gi oiba khuding mak sing ase mana masida magi museum asigi lampa gasida tungda wari na bagi tungda masigi chawraba aikoi gi puya ama oiba jana bagi langkhong ado ma sengwachari masidani aina ngasai haijagi ba Rajmani gi mathaudan sidani thagachari aduna ngasi jimak mana aikoi gi economical gi matang semilo gi matang da nainhan griba aduga gi saita gi matang da nainhan griba ngarang na aikoi gi khana nainabagi seminar ka hapchaliba amasung angang singi exhibition mayama ulaliba asita natana khwaidagi nungairi badi aikoina ahn oirabasing amasung naha oirabasing magi mathaudangda mai pakibasing ado mana masida numit humni je chupna mangno honor to base mase hairiba mathau pamthokriba imasing amasung wajasing inausing khudingmak singchiu makoida mapungninda yamna chauthokchawa amasung nungaijabdo phawrongani makoina thabak thauda tawrubasingdu ngasidi mahi yalaina aduga loina na masibu urba matamda mangda lenggen biriba babo biriba ichaniche ima indon amasung icha isu sing khudingman nasu mase makoida asigumba alon singthina phangiba award ikai khumnaba phangibase masumaina phangingbagi wakhalo nama inspiration nama yamna kanna lakani habise aigi thajaban maramaduna hai basingja subsillaga humni ji da chathara iba thabak tawrong khudingmak singja subsillaga ina hajar bataragadi masi Rajmani amasung magi management committee na
실리 랑이버세 아이 마이 빠에 아두는 마시 빠이버 마이에세 농마디 마세 우야 오이나 라가도바 와펌니 마라마두나 마탕다수 우야 오이바 자나바기다막다 아시구모 더럼싱아세 마이 빠나 빠투바 남바 이쇼리 마품다 더미제게 아마숭 라스마니부 인정 가정다나 나다 젝다나 아마숭 매니지먼트부 야amna marik chumna afaba ishorgi mangol hangbaga loina thauna ama choidamaki changjen binogi damak ai bhumon ma devta hanna na khurumdo loina ai wahi khara tabi bigi damak mayam bu tharak chari